subscribe channel YouTube Samuel. Salam teman-teman. Okay? Kali ini kita akan jalan-jalan atau melihat-lihat Bandara Hang Nadim Airport. Kita akan melihat bagaimana ramainya mobil-mobil di parkirannya. Bandara Hang Nadim dilengkapi dengan sarana transportasi. Di samping pesawat ada juga damri pengangkutan umum, taksi airport ataupun yang lainnya. Sarananya memang sangat mumpuni. Pintu masuk bandara ada patung atau tugu burung Garuda di atas, sangat tinggi ya, sangat megah. Dan Bandara Hang Nadim sangat adem nampaknya. Situasinya, pepohonannya sangat indah. Kita akan melihat bagaimana situasi Bandara Hang Nadim Airport. Hang Nadim Airport. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. I need you to listen, I need